салом бинандагони гиромӣ, барномаи ҳомиёни тоҷикистонро бо хабару гузоришҳо аз саёд ва фаъолияти афсарону сарбозони артиши миллии мамлакат ки онро гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати мудофиа омода намуданд манзури шумо мегардонем. ба муносибати соли нави таҳсил дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки даври нахустини он аз аввали моҳи январ оғоз гардида то охири моҳи май идома меёбад, ҳафтаи равон дар вазорати мудофиаи кишвар ва ҷузу томҳои навъҳои қушуни артиши миллӣ ҷамоматҳои таълимӣ доир гардиданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар нахустгузориши барнома. хизматчиёни ҳарбии вазорати мудофиа соли нави таҳсили 2018-ро тибқи нақшаи маҷмӯи ягонаи вазорати мудофиа, нақшаи тайёрии қувваҳои мусаллаҳ ва нишондоди ташкилии методии истоди генералии қувваҳои мусаллаҳ бо баргузории чорабиниҳои тантанавӣ оғоз намуданд. ба ин муносибат нахуст дар толори вазорати мудофиа бо иштироки ҳайати шахсии дастгоҳи марказӣ ва ситоди генералӣ ҷамомади таълимӣ доир гардид ки онро вазири мудофиа Шералӣ Мирзо оғози расмӣ бахшида, вобаста ба ташкили тайёрии амалиётӣ, сафарбарӣ, ҷангӣ ва таъмини хизмати қушун ва бехатарии хизмати ҳарбӣ дар тамоми ҷузу томи вазорати мудофиа барои соли таҳсилии 2018 ба масъулин дастуру супориш дод. зимни суханронии худ қайд намуд ки бо вуҷуди артиши ҷавон будан ва тай намудани роҳи начандон дури таърих, қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ки ба дастовардҳои назаррас ноил гардида суботу оромии кишварро таъмин намояд. ҳамзамон вобаста ба имкониятҳои нави таълимӣ аз сохта ба истифода додани синфхонаву шаҳракҳои нави таълимӣ дар қисму воҳидҳои ҳарбии вазорати мудофиа ёдовар шуда, ҳайати шахсиро ба омӯзиши ҳамаҷонибаи машғулиятҳои касбӣ дар соли хониши 2018 даъват намуд. сипас дар доираи дастуру нақшаҳои таҳия карда барои нимсолаи якуми хониш афсарон вобаста ба вазифаву ӯҳдадориҳои хизматӣ ва маҳорати касбӣ ба гурӯҳҳо ҷудо карда шуда дар нуқтаҳои таълимӣ ба омӯзиши машғулиятҳои муайяншуда ҷалб гардиданд. гурӯҳи афсарони ситоди роҳбарии ин ниҳод дар маркази идоракунии қувваҳои мусаллаҳ ки метавонад дар як вақт ҳайати фармондеҳии навъҳои қушун ва роҳбарони гарнизонҳои ҳарбии кишварро тариқи видеоконференсия пайваст созад ба машғулиятҳои соҳавӣ ҷалб гардида ташкили тайёрии амалиётӣ, сафарбарӣ, таъмини фаъолияти ҳамоҳангии навъҳои қушун ва нақшаву ҳадафҳои мудофиавии кишварро бо назардошти ҳолати ҷангӣ мавриди омӯзиш қарор доданд. ҳамзамон ташкили сафарбарии қушунҳо ба майдони ҷанг, ҷалби қувваҳои эҳтиётӣ, интиқоли ҳайати шахсӣ, таъмини онҳо бо силоҳу муҳимоти ҳарбӣ ва дигар масъалаҳои монанд ба ин низ самти дигари машғулиятҳои таълимӣ ба ҳисоб мерафт. гурӯҳҳои дигар низ дар нуқтаҳои идоракунии муайяншудаи саҳроӣ машғулиятҳои таълимиро аз худ намуданд ва вобаста ба вазифаву ӯҳдадориҳои ҳайат, дастуру супоришҳои роҳбариятро дар ҳамоҳангӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, хулоса ва натиҷаи кори худро пешниҳоди роҳбари машғулиятҳо намуданд. қобили зикр аст ки дар доираи оғози соли нави хониш фаъолияти ротаву батальонҳои алоҳида ва дар маҷмӯъ тамоми ҷузу томи артиш натиҷагирӣ карда шуда, зимни он аз ҷониби масъулин нақшаву дурнамои кори пешниҳод ва тасдиқ мегардад. бо чунин тартиб дар полки таъминотӣ ва идоракунии вазорати мудофиаи мамлакат бо иштироки командирони қисму воҳидҳои низомии гарнизони Душанбе ҷамомат доир гардид ки масъулини ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ вобаста ба фаъолияти хадамоти қушун ва бехатарии хизмати ҳарбӣ, ташкили чорабиниҳои комендантӣ ва риояи тартибу интизоми ҳарбӣ баромад намуда бо далелҳои мавҷуда аз беҳтар гардидани кор дар ин самт изҳори хушнудӣ намуданд. ҳамин тавр рӯзи аввали соли нави таҳсил дар ҳама ҷузутон ва қисму воҳидҳои ҳарбии вазорати мудофиа бо бардоштани бонги хатари ҷангӣ ва бо фарогирии тамоми ҳайати шахсӣ оғоз гардида нақшаву барномаҳо ва дигар аёниятҳои таълимӣ ки барои соли нави таҳсил муайян шудааст бо ҳайати шахсӣ мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифт. машғулиятҳои минбаъда дар доираи ҷадвали муайяншуда дар симхонаву майдончаҳои таълимӣ бо тарзи назарияву амалӣ гузаронида мешавад ки он айни ҳол дар ҳама қисму воҳидҳои ҳарбии кишвар бо маром идома дорад. дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба муносибати оғоз аз соли хониши 2018 бо иштироки ҳайати роҳбарикунанда, афсарони дастгоҳи марказии ниҳоди мазкур ва афсарону сарбозони қисми ҳарбии ҷамомади таълимии методӣ баргузор гардид. дар оғози ҷамомади таълимӣ фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал лейтенант Раҷабалӣ Раҳмоналӣ ҳозиринро ба муносибати соли нави таҳсил дар қувваҳои мусаллаҳ табрик намуда, ба онҳо дар ин ҷода бурдбориҳоро таманно намуд. чунон ки мушоҳида гардид, маъмурияти қисми ҳарбӣ дар саҳни майдончаи сафароӣ нуқтаҳои таълимиро бо асбобу аёнатҳо муҷаҳҳаз гардонда,
افسران با تجربه را برای گذراندن مشغولیت‌ها وابسته نموده بودند. افسران لیاقتمند و صاحب تجربه به جمع آمدگان در نقطه‌های تعلیمی از فن‌های تیاری جمعیتی دولتی، تیاری تاکتیکی و مهندسی و آتشفشانی، تیاری طبی و غیره مشغولیت‌ها گذراندند. چون قاعده درسی نخست درباره قاعده‌های بی‌خطری هنگام اجرای خدمت حربی و معامله با هر گونه اشیا و مهمات جنگی گذرانده شد. مورد به ذکر است که مشغولیت‌های تیاری جنگی قسم‌های حربی و جزو تام‌های قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نیز چون دیگر نوع‌های قشون ارتشی ملی در دو مرحله گذرانده شده، نیم ساله اول از آغاز ماه ینور تا آخر ماه می و نیم ساله دوم باشد از اول ماه ایول آغاز گردیده تا آخر ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. در این دوره به حیث شخصی قسم حربی مشق‌های صفارایی، آتشفشانی، محافظت رادیاسیونی، کیمیاوی و باکتریولوژی گذرانده می شود. در واقع قشون‌های سرحدی یکی از جزء مهم قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، سهم مرزبانان دلیر و شجاع در آرامی و ثبات کشور شایسته تحسین می باشد. خدمت در زمان آسایشته هر یک افسر را وادار می‌سازد که در فعالیت همروزه دانش و ملکه کسبی خویش را بلند برداشته همیشه در حالت خوب آماده باش قرار داشته باشد، از جمله طبیبان نظامی، زیرا آنها مسئولیت بزرگ معالجه و رسانیدن یاری طبی به شخص را دارند. در این خصوص همکارانمان الهام مومینوف و فیروز بابیف گزارش را تهیه نمودند. متوجه باشید. با انکشاف شعور جمعیتی و پیدایش واسطه‌های نوی سلاح و مهمات حربی، هنوز در سده 19 جریان جنگ و مناقشه‌های نظامی خاراکتری دیگر گرفته. نیروی هلاکتباری سلاح‌های ساخته شده به قوای زنده باز هم بیشتر گردید. از این لحاظ برای رسانیدن کمک اولین طبی و برآوردن مجروحان و بیماران از میدان جنگ، ضرورت فعالیت آزاد و بی‌طرفانه طبیبان حربی پیش آمد. با این مقصد سال 1864 در کنونسیای ژنو به طبیبان حقوق بی‌طرفی داده شد تا آنها توانند در میدان جنگ سری وقت به جراحت برداشتگان کمک اولین طبی رسانیده فوت هرچه بیشتری مجروحان را پیشگیری نمایند که از این به بعد طبیبان در میدان درگیری و نزاع‌های مسلحانه با داشتن نشانی مخصوص یعنی صلیب سرخ فعالیت خود را پیش میبرند. چون امروزها در عرفه پهنشوی کسالی‌های گوناگون سرایتی فصل زمستان قرار داریم و در این ایام مسئولیت و پیشبرد فعالیت طبیبان بیشتر می‌گردد، خواستیم با فعالیت شبانه روزی طبیبان حربی بیمارخانه مرکزی حربی وزارت مدافع و آماده کردن متخصصان جوان ساحه طب برای قواهای مسلح کشور روشنی اندازیم. بیمارخانه مرکزی حربی وزارت مدافع 23 آگوست سال 1993 تشکیل یافته. عین حال در آن قریب به همه نوع‌های گرفتاران بیماری خدمت طبی رسانیده می شود. آن دارای 8 شعبه استاسیونری و 7 شعبه یاررسان بوده. طول فعالیت خود طبیبان بیمارخانه زیاده از 35,000 افسران و سربازان، اعضای عائله آنها و سابقه داران قواهای مسلح را تبابت کرده سلامتی آنها را برقرار نمودند. در این مؤسسه طبی حربی مراجعت کنندگان را نخست در قبولگاه به قید گرفته وابسته به عرض بیمار و نتیجه تشخیص او را در شعبه معین جهت گرفتن طبابت پرره بستری می نمایند که در دوام طبابت بیماران را طبیبان پیوسته زیر نظارت خود گرفته نیازمندی آنها را برآورده می سازند. در دوران صاحب استقلالی کشور بناهای بیمارخانه تعمیر کرده شده، همه شعبه های آن با تکنیکای ضروری طبی جهازانیده شده است. این است که در دایره تعمیر و از نوسازی قسم و واحدهای حربی وزارت مدافع و بیمارخانه مرکزی حربی تکنیک‌های نوی طبی از قبیل تشخیص رنگینی و اولتراسادویی درونی وارد کرده شده است که این امکان می‌دهد طبیبان تشخیص عضوهای درونی و بیماری حاجتمندان را با آسانی معین و تبابت نمایند. تجهیزات ثبت برقی دل نیز به نزدیکی آورده شده است که کار دل و بیماری‌های وابسته به آن را با برتریت و افضلیت‌های نوی تکنیکی مشخص می‌نماید. در بیمارخانه مرکزی حربی وزارت مدافع در برابر متخصصان کسبی داخلی اینچنین ختم کردگان اکادمیا و دانشگاه‌های حربی طبی خارجه کار می‌کنند که فعالیت طبی حربی خود را در همبستگی با طلبات و قاعده‌های آیین‌ناموی قواهای مسلح پیش می‌برند. اگرچه مقصد و هدف اساسی طبیبان نظامی شفا بخشیدن به بیماران و درماندگان است، اما فعالیت روزمره آنها با صفارایی و نوبتداری شبانه روزی و دیگر قاعده‌های رایج در صف ارتش به راه مانده می شود. دکتر حربی باید اول هوشیار و زیرک باشد.
یعنی که وابسته به هوشیار و زیرک بودن دکتر حربی در اون افاده می‌یابد که یعنی که وقتی که در عملیات‌های جنگی باید که سری وقت یاری طبی رو رساندن در کار. قسم بیشتری هیئت شخصی بیمارخانه مرکزی حربی وزارت مدافعه را متخصصان جوان تشکیل داده. در همه شعبه‌های آن فعالیت گسترده آنها به نظر می‌رسد. مخصوصاً این را می‌توان در شعبه عملیاتی مشاهده نمود که طبیبان جوان با مرام یگانه و سخن نیک بهر سالمی بیماران تلاش می‌کنند. آنها چون میراثبران علامه شرق ابوعلی ابن سینا می‌خواهند قوه پیشبرنده جامعه بودن جوانان را در رشته طبی تاجیک نیز نشان دهند. جریان نواربرداری ما در این مؤسسه طبی حربی با گذراندن عملیات جراحی از جانب دو تن جراحان جوان لیتنانت کلون خدمت طبی عیسی کریموف و لیتنانت خدمت طبی سیاوش رحیموف راست آمد که آنها پس از ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان فعالیت خدمتی خود را به حیث جراح در این شفاخانه حربی شروع نمودند. از روی نقشه گرفته شده شعبه جراحی با سرباز خطاری عملیات جراحی چورابوری گذرانیده شد. عملیات جراحی با موفقیت به انجام رسانیده شد. عین حال حالت بیمار موافقت میکنند با عملیات جراحی گذرانیده شده. چون این جراحی ها در فعالیت هر روزه ما بسیار به نظر میرسد. یکی از سمت مشکل و مسئولیتناک فعالیت طبیبان و جراحان حربی در تفاوت با طبیبان شهروندی این طبابت و رساندن کمک اولیه طبی در صحرا هنگام نزاع‌های مسلحانه میباشد که در این حالت از طبیب نظامی مهارت کسبی و در یک وقت انجام دادن معالجه، شکسته‌بندی و گذراندن عملیات گوناگون جراحی را تقاضا میکند. فعلا در کشور تامین کننده مؤسسه‌های طبی ساختارهای نظامی با متخصصان ساحه طب دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میباشد که ختم کردگان آن در برابر گرفتن معلومات عالی طبی اینچنین در کافدرای حربی این بارگاه علم پس از با موافقت از خود نمودن مخصوصیت و نزدیکی‌های علمی حربی با رتبه لیتنانت خردی خدمت طبی سرفراز گردانیده میشوند که از فعالیت ختم کردگان این کافدرای حربی در بالا یادآور شدیم. کافدرای طبی حربی با قرار سویت وزیران سابق اتحاد شوروی سال 1941 تأسیس یافته است. تا اینجا زیاد از 15,000 نفر دانشجویان را ختم نموده با رتبه‌های حربی سرفراز گردانده است. عموما در کافدرای طبی حربی از روی اختصاص‌های کار طبابتی، دندانپزشکی، داروسازی، نگهداری تندرستی کادرها آماده کرده می‌شوند. در کافدرای طب حربی دانشجویان از کورس دوم شامل می‌شوند. یعنی که مطابق قانون جمهوری اسلامی درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی بند 17 آن دانشجویانی که سالم هستند و از کمیسیه مرکزی می‌گذرند و کافدرای شامل کرده می‌شوند. بعدا در کورس‌های دوم، سوم، چهارم دانشجویان مطابق برنامه‌های تحصیل گردیده مشغولیت‌ها را می‌گذرند و در جنبستی همون سال خوانش آنها امتحان‌ها را می‌سپارند. بعد از ختم دانشگاه باشد بعد از کورس ششم با گذشتن جامعه‌های تعلیمی حربی صحرایی با آنها با پیشنهاد نمودن به وزارت مدافعه با آنها رتبه اولین حربی لیتنانت خرد خدمت طب سرفراز گردانده می‌شوند. در کافدرای حربی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان دانشجویان در 4 سیکل به تعلیم فرا گرفته شده. درس و تعلیمات حربی آنها با نظرداشت فعالیت گوناگون جنبه طبیبان حربی در حالت آسایشته و فوق‌العاده آموزانیده می شود. آنها اگر در سیکل تشکیل و تاکتیکای خدمت طبی طرز و واسطه‌های رسانیدن کمک اولین طبی به بیماران و مجروحان را آموزند، قاعده‌های درست استفاده بردن نقاب و اسباب‌های ضدگازی و نجات دادن آدمان از ماده‌های باکتریولوژی و کیمیایی و دیگر ماده‌های ضررآور را در سیکل تاکسیکولوژی حربی و محافظت طبی می‌آموزند. همزمان با آنها خصلت‌های تکنیکی و تاکتیکی سلاح‌های گوناگون آتشفشان از جانب متخصصان کسبی حربی در سیکل تئوری عمومی حربی تعلیم داده می‌شود که دانشجویان در برابر طبیبی آینده بودند می‌توانند در حالت ضرورت با استفاده از سلاح حربی از خود دفاع نمایند. وفق برنامه‌های تعلیمی آنها در سال اول خوانش از فن تیاری عمومی حربی درس می‌آموزند که فن تیاری عمومی حربی فن‌های
тактика, фанҳои тайёрии оташфишонӣ, фанҳои топографияи ҳарбӣ ва пеш аз ҳама омӯхтани оинномаҳои умуми ҳарбиро дар бар мегирад. ҳамин тавр метавон гуфт ки масъулият назди табибони низомӣ чандон бузург аст ки фаъолияти хизматии онҳо на танҳо ба табобату дармон бахшидан ба беморон дар шифохонаҳо, балки бо расонидани ёрии аввалин дараҷаи тиббӣ дар дашту биёбон, дар майдони ҷангу низоъ ва ҳатто дар ҳолати хатар ба ҷони худаш низ амалӣ карда мешавад. бо ташкили корвони дидор як гурӯҳ падару модарон аз ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба шаҳри душанбе омада дар қисму воҳидҳои низомии ин гарнизон аз шароити будубош ва рафти хизмати фарзандони сарбозӣ хеш дидан намуданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. ҳафтаи равон бо дастгирии комиссарияти ҳарбӣ ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон як гурӯҳ падару модарон ба шаҳри душанбе ба дидорбинии фарзандони сарбозашон омада аз ҳолу аҳвол ва шароити хизмативу маишии онҳо дар қисму воҳидҳои ҳарбии вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои низомӣ аз наздик шинос гардиданд. нахуст дидорбинии волидон аз батальони сулҳҷӯёнаи қушунҳои зудамали вазорати мудофиа оғоз гардид. сараввал бо ҳайати сарбозон дар маҷлисгоҳи ин қисми ҳарбӣ ҷамъомад бо иштироки намояндагон аз корҳои сиёсӣ, тарбиявӣ, масъулини комиссарияти ҳарбӣ ноҳияи рӯшон ва падару модарон доир гардид. худи волидайн аз ҳолу аҳволи фарзандонашон бохабар шуданд ва шоҳиди он гаштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шароити хубро муҳайё намудааст. зимни ҷамъомади мазкур падару модарон суханронӣ намуда аз сарбозон хизмати софдилона ва содиқонаро дар роҳи ҳифзи марзу бӯми кишвар талаб намуданд. пас аз анҷоми ҷамъомад падару модарон бо фарзандони хеш суҳбатҳои хоса анҷом доданд. инчунин дар ин рӯз онҳо аз шароитҳои хизмативу маишии ин қисми низомӣ аз наздик шинос гардиданд. бояд гуфт ки ташкилу роҳандозӣ намудани чунин мулоқоту вохӯриҳо ва дидорбинии самимонии волидон аз ҳолу аҳволи фарзандони худ ки дар қисму воҳидҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмат намуда истоданд барои боз ҳам баланд бардоштани рӯҳияи ҳарбӣ ва тандурустии сарбозон ва тарбияи ахлоқии онҳо заминаи мусоид хоҳад гузошт. вобаста ба натиҷаи фаъолият дар мақомоти прокуратураи ҳарбӣ ҳафтаи равон дар сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурӣ ҷамъомад доир гардид ки зимни он як қатор масъалаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. ҳафтаи равон дар сарпрокуратураи ҳарбӣ ҷамъомади ҳайати мушовираи сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. зимни он натиҷаи фаъолияти мақомоти прокуратураи ҳарбӣ бобати таҳкими қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар қувваҳои мусаллаҳ, воҳидҳои ҳарбӣ ва навъҳои қушун дар соли 2017 мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар рафти ҷамъомад зикр гардид ки мақомоти прокуратураи ҳарбӣ назорати прокурориро оиди риояи дақиқ ва иҷрои якхелии қонунҳо дар қувваҳои мусаллаҳ, воҳидҳои ҳарбӣ ва навъҳои қушун тибқи талаботи қонунии конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи ҷумҳурии тоҷикистон инчунин фармону дастурҳои пешниҳодшуда ба роҳ монда корҳои муайянеро иҷро карданд. аз ҷумла бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баён гардид, чорабиниҳои махсус таҳия ва иҷрои он таъмин гардида истоданд. дар доираи корҳои анҷомёфта таҳлилҳои оморӣ собит менамояд ки мақомоти прокуратураи ҳарбӣ назорати прокурориро дар ҳама самтҳои назоратӣ пурзур намудааст ки дар натиҷа дар сохторҳои ҳарбӣ риоя ва иҷрои қонунҳо таъмин шуд. дар баробари баррасии масъалаҳои муҳокимашаванда вазифаҳои минбаъдаи мақомоти прокуратураи ҳарбӣ дар соли ҷорӣ муайян ва кормандон вазифадор шуданд ки сифату самаранокии назорати прокурориро аз болои риоя ва иҷрои қонунҳо, оинномаҳои ҳарбию сарҳадӣ, махсусан дар самти баланд бардоштани интизом, таъминоти амволи махсус, омодабошиву тайёрии ҷангӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ боз ҳам пурзур намоянд. бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони муҳофизи ватан ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар андар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии ҳомиёни тоҷикистон ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии комили шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мо. хайр, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бимонед.